Devam etemiz. Bugün 6 aprel günü özünün matır tuğan günün Yevlaşova bistesinde gımır keçirişi tağın bir hürmetli milletteşimiz. Emine Mutıgullah kızı Ramazanova karşılay. Ona bugün 69 yaştılar. Şuşu matır gımır beyremi bilen ihlastan onu kızı Alice, tırmış ipteşi Rasim, ulu İldar, kilini Galiye, ulu Reşit, kilini Olsu hem barşa anıkları kutlular. Bizning yaqin kishimiz tumushi bilan zo'r chirkli ovulundan. Lekin g'imir yo'llari olarni Yevlaşova bistasine ildi. Shushunda o'z davlatlarini qurib, ey tizib, atiyimiz G'ayaz Museyevich bilan motor g'ayla bo'laroq uzoq yillar g'imir kechiralar. Aniyimiz g'imirin temir yo'lda xizmat etуga bag'ishlagan. Atiyimiz Transsельхозtexnika uyushmasida qamaz mashinasida ishladi. Tatuluqda 3 bolalarini tarbiyalab o'stirdilar. Olarni barısında motor o'qitib, ılı turmush yo'lina chiqardilar. Bugungi kunda bizning baribizning da o'z g'aylamiz. Allohga shukr qilib, mo'llikda yashab kelamiz. Eng ulu boylig'imiz orabizda bo'lgan tatuluq, tug'anlik munosabatining qadrin bilib. Qizg'anishga qarshi atiyimiz yaratgan bobomiz 5 yil ilk vafot bo'ldi. Aniyimiz tepshik uli bilan bugungi kunda hurmat ham marhamat ko'rib g'amir kechira. Biz baribizda onani yaratamiz ham hurmat etamiz. Har kimning bu yerda baxtli bo'lasi, emin turmush bilan yashaysi, qilgan ishlarining tatlı jimishlarin, o'stirgan bolalarining iyiligini ko'rasi kelar. Kishi bu yerda o'zigina yashamay. Baxt saodatimiz boshqalarning baxtına bayli. Kishi ne qadar yaqinroq bo'lsa, uning baxti da shul qadar senga bayli. Ani, teran ma'noga ega buyuk tushuncha u. Biz dunyoga kelgan kundan olib, ona nazın, ona erkalavin, мәңгілік жылысын toyib yaşaymiz. Ona, bala üçün мәңгілік izgi kishi. Yarı әләni biz yanashabizda sen var. Günləri biz sen bulğanğı ayaz, tünləri biz ay yıldızlı, yaqtı. Salqınlarda көңіл жылыңды berib жылытасın. Bizning üçün yol demisin, her şaq xizmat ettin. Bala şaq, şuk şaq diler. Bizning de türlü şaqlarımız bulğandır әнiyemiz. Zinhar üçün bizni kechira ko'r. Sen bizni kishilarga qarata shafqatli, yog'imli bo'lirga, har kimga yordam qo'lin so'zarga, azir tirrilik etib o'stirga tirishtin. Rahmat aniyimiz barisi ishinde zo'r rahmat. Uzun g'imrli bo'lib, bizning o'ng'ishlarimizga siyinib, uzoq yashasang edi aniyimiz. Qo'limizdan kelsa eng baxtli kishi etar edik seni aniyimiz. Tılsım kishlarına ega bo'lsak, basar edik jonning arnivin. Ko'pga to'zgan sabr yuragingga solmas edik qayg'u burishlar. Yanlarından hiç de gitmez edik, şakırmasa barası yollar. Bala ko'ngli tug'il dalalarda, ko'ngil hamon sening yaningda. Barlık izgiliging ishinan kay, bosh iyamiz sening oldingda. Hurmatli Emine Mutıgullovna, shin ko'ngildan barcha ezgi tilaklarga da qo'shilamiz, ham bo'lakka bola aniqlariga saylagan motor jirni yo'llaymiz. Düş yaşlarımda ağardı dime. Uyulaman gel farklılık tuğunda, balında üsken şeşekler gibi jayıldığın gel senin yanıma. Partaymalı, enkey partaymalı. Sen bitirizini yürek jılısı. Bütün ömürlerdi kaygırmalı. Biz gelip gürlep yaşaysın.
Бишік жырларын бізге жырладың, үстірдің бізіні, сүйдің назладың. Таралыштық біз түрлі яқларға, біз барыбызда рәхмәтлі сиңа. Қартаймалы, әнкәй қартаймалы, сен бит біздің йөрәк жылысың. Үтті ғұмырләрді қайғырмалы, бізгәлі гүрләп яшисің. Әлі дүнияда бар бит әнкәйләр, сақларға кирәк бізге аларны. Қартаймасынар, мәңгіге қалар әнкәйләр біздің тұрмышының яны. Қартаймалы, әнкәй қартаймалы, сен бит біздің йөрәк жылысың. Үтті ғұмырләрді қайғырмалы, бізгәлі гүрләп яшисің. Қартаймалы, әнкәй қартаймалы, сен бит біздің йөрәк жылысың. Үтті ғұмырләрді қайғырмалы, бізгәлі гүрләп яшисің. Бізгәлі гүрләп яшисің. Қартаймалы, әнкәй қартаймалы.